Timoteo Klɛŋklɛŋ Wolo le Sane. Timoteo le Christopher nyo blanyo ni je Asia fi ojile. Enyɔ le Yuda yoni ke chehu Helan nyoni. Echon Paulo na nyo ke yeli ke bualo ya eshia moni chumo le mi. Paulo Klɛŋklɛŋ Wolo ni egma Timoteo le ko ni bi etenkrede ahi. Klɛŋklɛŋ le Wolo le bokoko ya male chomo ni yano ya safo le mi lehi. Chomo ne Yuda foi keje majiabi adwemo ne futuni. Ni edamo heni ahi ayake je ni woyo mi ne efoni. Ni nope ni baha moko ana irahremo jite mo ni le potenko. Ke agbene hu shihile yegbetitiri kono. Tamo ake ni eni nkome ahi ke oshija fe moneke. Wolo le sa ewo asafo nokwemo ke jamo hinga. Na echon jembanisa asafo nukpai ke yeli ke bualoi. Na agbele awo Timoteo nga bone ba fe na echon Yesu Kristo son lo papa. Ke egbena hu ye ku isroto ni hio Kristo no ameyole amen. Wolo eminjira mo eten ba ne. Mimbotemo no Klɛŋklɛŋ icho Klɛŋklɛŋ kukuji Enyɔ. Eke nga wo niko asafo le ke enokwelo elahi. No Klɛŋklɛŋ icho kuku ni jete ka ata icho ete kuku ni jinyuma ke Ekpaa no. Eke enagbe nga ni awo Timoteo ye nuchumo lehi. No icho Ejwɛ Klɛŋklɛŋ kuku ka ata icho Ekpaa kuku ni jinyuma Enyɔ ke ekome no. Agbene nye ha woboa Timoteo Klɛŋklɛŋ Wolo le toe. Klɛŋklɛŋ icho ngamo Paulo niji Yesu Kristo bofo ye nyungo wa ira hrelole ke nuncho Yesu Kristo wa hie no kamole famo nale maya ha Timoteo niji ebikron ye hemo ka yeli minle dromo mbobonale ke hejole nije nyungo wa chele ke Yesu Kristo wa nuncho le den ahao amale chomo he kokobo tamabani benimi ya Makedonia ni mikpa ofai aka ohishin ye Efeso kono bome kome akoko ake ameka chonchon mo enkrokome ni yasan obokoko ake ameka dia design ke wekupa chonmo trala lese eja ke eneme ke yaka hie no kamoba fe ake ewawo ni wole nyumo irahremo heyinto ni hemo ka Sane nile na kan fa mikpa eko Shinga wole otiji suomo ni jetri ni minche ke henile papa ke hemo ke yeli ni osatoko be mi le mi. Eneme jini ni mekome jese ni amekpale kete ya ka wie mohe. Ameminta amechomo mlachon loe. Che amena ni amekole lo ni amewio ke no mi male shishi. Wole ake mlale hi keji moko ke chuni mbani mlale ta ole. Ejaka le fan ke mlale je jalo hewon awo shime ahewon ni awo monji mlaton loe ke toegbo loe meni heche ke hebule loe chegbe loe ke nyegbe loe gbomogbe loe adwamambo loe hini ke hinwo gbomoju loe amale loe kita minkun loe ke no fe no ni ke chomo papa le yele ye nyumo ni ajo lele anunyansa ni papa ni atu awo meden le na. Paulo da nyumoshi ye chamo hewo. Minda onuncho Kristo Yesu ni wo mehewa leleshi ake ebumiano kwafo na ngomie wo somo le mi. Mini chuchule miji musubolo ke me ayi walo ke me anise ni ani mfe lole. Shikele anami mobo eja ke mile ni mife. Yehe ni mihe mi yehewo. Shi wonuncho le dromo le fahami ahun ketekino. Ni noni fatahe ke baji hemo ke yeli ke suomo ni yo Yesu Kristo minle. Eje no kwa yemo ni saka mo minkra. Ake Kristo Yesu bajenen eba shafelo ayira hremo. Me ate ni miji otile. Shikele enehewo ni anami mobole. Koni michuchu mimi Yesu Kristo aje etuishi tole fen kpoye. Ni aketo meni bahe eno aye. Ni amena na no walale ukadi. Shina no amanchele monigbo
moni ana moni jinyumoko mele angowo ka nunyawa ha ke ashinano anano. Amen. Timoteo gbenanu chumo. Kitani mi wo ne mi bi Timoteo. Ye gbale ni agba kecho hie yo helana. Kono ka wu takpakpale. Ni ohie hemokayeli ke he ni le kpakpa. No ni me ko me chire hwe. Ne me ashashi ye hemokayeli la agbefanle. Amete me ko meji hemeneo ka Alexandro. Me ni mitu mi wo setande. Koni achose ame ni ameka wie musubo wie mo edonle. Yitso Enyɔ. Asafo minjamo. Agbene no kenken ni mi wo hinga ajiake. Ahie fa ekpa moe, sole moe, minda moe, shida mi. Aha gbeme fe, aha mancheme. Keme fe ni yo nupale. Konu ahishikpo ye hejole mi. Ye Enumɔ jamo ke jemba ni hie so fe mi. Ejake enehi ne Enumɔ ni ji yura hrelo le hie. Esumo ake ehere gbeme fe ayiwala. Koni amesha nukwale le mi. Ejake Enumɔ kome yo. Ke Enumɔ gbeme adamo no kome hu ni ji gbomo Kristo Yesu le. Moni ngwe eha ke kpomo no eha me fe. Ene ejo da se na ye be ni samile. Ni no he won awo mi shielo ke bofo. Anukwale nyo ye Kristo mi. Male. Je magia chonlo ye hemo ke yeli ka anukwale mi le. No he wole minta wa ke hin asole ye hefehe. Ni amehole ni ji ni heche no. Ni minfu lo na atamo akabami. Na kan no yehu ameka atade nisa ke hie ni gbo no ke hishiba adwemu awula mehe je ke yigbo lo shika lo adiagba lo atade ni jirawa shimon ke ni chumo ipapa nisa ye ni cho amehe ake Enumɔ jalo ele yo afedio ne ke hishiba fe akaseni shimi ha yo hegba ke echoni alo eyenuno shimon efedio eja ke Adam chuchu abo no sele hawa Nije Adam alakale, shi yola alakale, ni ebote no tomomi. Shi ahere iwala ke achon bi famono, ke je hinshin ke hemo ke yeli, ke suomo, ke hechemo, ke heshiba adwemmo. Yitso Etɛ, asafo no kweloi. Anokwa yue mone. Kamo kominta ni kwemo ni chumole, eta ni chumo papa. She sake no kwelole afe moni anahe Sane kwata. Moni le ni chomo, je dantolo, je ni ne popo poche. Shimo, moni hejo, moni be, moni hie ekon shikano, moni yole denche ewe no jogba. Ne bi bole to eke wo fe. Shika moko le denche ewe no yelile, te afe ten ekwe Enumɔ asafo le hun. Asan, je moni bote Enumɔ jamomni echeko. Kone ka wehe no na egbe kojomo na abonsan gbe mi le mi. Shisake me ni yo se le hu aye ho da se papa. Koni ehegu akagbo na ka gbe abonsan chone mi. Asafo nson loy. Asafo mi nson le hu isaka mefe gbe me ni hie chi. Je lile ntacheme, je me ni smoda, je hie joloy. Shi me ni hie hemo ke yeli le te mo Sane le ye heni le ni hechemi. Shi me ne me hu aka me akwefe dan no sele ke Sane ko ba me hele amesomo. Ye le hu na kan no amefe me ni hie chi je o sheku ye loy. Shi me ni hie kashi ni ameyu anokwa ye ni mfe mi. Asafo mi son lo ele amefe nga kome echeme. Me ni yu amebi ka me de ncha me hye anojugba. Ejake meni somo jogba nle amena agbena papa ame ha amehe ni amena eka baba o ye Yesu Kristo no hemo ke yeli le mi te mo Sane wulule mi hia kano ake echen ni mabongo shi mi nma we neme koni kaji mi chele ni ole bonisa ake oba oje oha ye Enumɔ we ni je Enumɔ he kan lole asafole anukwale la kranshin ke na adomo lole mi. Ni noko ni wane je ko behe aka idakpete nkule ji Enumɔ jamo te mo Sane le. Enumɔ je heshi fan ye gbomochomi. Abuleben ye momomi. Bafo enale. Ashele ye je majiaten. Ahe no ayeye je. Angolekete nwen.
ya no nyame. Yitso Ejwɛ amale chonloi. Shi momole ko fan ake na gbegbe la mi le me kome akwa hemo ke yelile ni ame abola ka momumwe ke momwe fonji achomo atwe ke cho amale lo asato fe mono amale lo ni asha mede ncha mehenile tamo ake dadela shano le amechon yo ngogbe na amechon ake ahimma ni nyumobo ake me ni hioyo ni amele anukwale le keshida ayile ejake na fe no ni nyumobo le ehi ni ahi noko ni akeshida ayole ejake akanyumo wiemo ke solemo chuohe Kristo Yesu son lo papa kejo chon nyemi mele ene mele oba fo he Kristo Yesu son lo papa monika he mo ke yeli ke chon mo papa ni onye se le wiemo ele ohe shi ye medin ayakayaka design le chi ohe kejehe ni ochoso he ye nyumoja mo mimbo ejake he chose mo ye gbomochogbe fan he se na mo fa shi he chose mo ye nyumoja mo mi he se na mo ye ni mfia mi ne ya wala ni yo amrone kenoni baba le he shiwo eji anokwa wiemo ni saake amo minkra ena he won wo gbo odengbe ni wo plo wo hiele ejake waka wo hie fonyumo he kan lole no moni jigbe me fe aira hre lole titrile meni hio yole woni bi na he kita no chon ka ha moko mimbuake oje moko yo blanyo joji le hewo shimo oko he ato kadi o ha meni hio yole ya wie momi ya heche momi oko dwen mo afọ malele akanemo ka asafo le hamo ke ngawo ke ni chon mo no ke ashibe ino ni mamba ka agme dromo ke no ni yo omni ni achon gbale ka onu pa la ni ji ni amekehwe onole no ake ha olehe chuni na he ni oko he awo mi nkra koni mefe ana ono ya fan ohi ahi ohe no ohi ahi chon mole no hishi ye ni na ami ejake keji ofe nele ohere bode nche kemeni bo oto ele fe ayiwala Yitso Enumɔ boni aka onupai ka oblahi ka oblaye yuo ka afamo onupako shimon oyo chon la akeche oblahi hu akenyemi me ye onupale akenyeme oblaye le hu akenyemi me ye heche mo femi Timoteo gbena ni chumo ha okranfoi yo okranfoi ni jo okranfoi lelenle wo ame shika yo okranfo ko ye bi lo na bi le ameka se nyumogbe ehemo ya mede ncha mehia chuchu ni ameto amefolo ele anajem pepepe ejake enesa nyumohie shemo ni ji yo okranfo lele na ehwe kometo le eke hia fo nyumono ni ehia fa ipamoe ke solomon aminyon ke hwane shi yo okranfo ni bo ahohwele ehia kan ne shi egbo wo amekita ene koni aka na amehesane ko ata shika moko kwele denche me titrile le denche shia bile ekpa ye hemo kairi lese ni efamo ni heye file aka ngoyo okranfo kwa wo somo ni chumole mi aka jamo ne ye afi nyuma ekpa ni egbanu nkome ni aye nu chumo papa ahi odase noji kele bi kefe me agbo kefo me kronkron ya na jiahe ke ye bo ame ni na amane hunle ke di nu chumo papa fe nu chumo papa sele shi yo okranfo eni drakole ka anwo ame ejake ka kono teshi ya amemi ni eji amekeje Kristo hele ameta wo ogbla ni amena akojomo ejake ameku amekenklen shinwo lemi ni amesa amekasi ohejon feemo amekpa ashiye ni je hejon lo ekeke amechomo shi amerio me ahehu ameka amehewo ma sanjami amerio ni nesa no ewole mi suma ke yo okranfo eni drakole agba ni amefo bi ni ameye amewe no ni ameka ha henye lole mi na hegbeko ke mi jewo ejake meko me pale anye Satan se momo shika nunko lo yo heyelo koye we kume ye okranfo ele ekwa ame ni jatu akaka asafole no
Kone asafole akwe okranfoi nijo okranfoi lelele. Timoteo gbena anuchumo ha asafo nupai. Onukpa ni chu ameni njogba ake nokwelo ele. Abu amake amesa wo to Enyɔ. Titrile meni chu oshiemo ke ni chomo heni nwaale. Ejake malele kawake. Ka wochina ni glo able na abukutoku. Ke nuchunole Enumɔ wo sale. Ka aflo nukpa konale. Ka ahe okplen akeja odasefo Enyɔ lo etenada. Meni fie shale. Okame yemefe ahie. Koni mene shwele hu ashegbeye. Minwo kita Enumɔ ke Kristo ke ebofo ene helala ahie. Ake oye ne nano. No kasho he okojo. Ni asan okafe noko ke ni ankpamo. Ka oni jan kashwe moko no ya. Ni asan ka afata me kroko me aheke feesha. To he krong. Ka nunu keke don. Shi no we mfio yo musuke ohela ni yo pitio la hewo. Meko ma hesha ejokpo fan na enyu amehie eka ame ya kojomo me. Shi meko me anohu nyi amese. Na ka eno nke nuchumo ekpakpa hu jokpo fan ni eje ekpo le hu anya akete. Yitso Ekpaa chujin ka megbena nuchumo. Chujin aboni yo apanshishile abu amedienche amenuncho mele ake meni sawo fe. Kona aka Enumɔ gbele ke chomo le hemusubo wiemo. Shi chujin ni yo nuncho mehe yelo ele. Aka ngola ake nuncho mele anyemi meji amehe wole esa ake hien so ame. Shimo amesomo amejugba. Eja ake meni na somo ne hisele nyemi mehe yelo ke somo meji ame. Chomo ni ne no wo hinga. Amale chomo ka nokwa ni namo. Kamo ko chomo kroko ni ekplen wo nuncho Yesu Kristo wiemo enihi leke chomo ni achon ye Enumɔ jamo na le nole. Nole ewe hino. Ile noko shimo eye waneje ke na ta mohila. Ni nibi ni jo minji heko be usheku yeli me ahesusu mo efonji yaka blo mai. Ene me fenle me ateni anayeji gbemeni amedwemo efite ni asho anukwale le ya amede ni amesusu ake Enumɔ jamo ji ni namole. Shilele ni namo pete nkle ji Enumɔ jamo kaji moko minshe ni ahi. Eja ake wake noko ba jene no ewole wonye woke noko aya hu. Shika wo ye ma ka he ha ni nkekele. Esa ake wo mi ashe. Shimeni tawo afe ni achemele gbe oka ke chone ke kwashe akono epi ni fiti omo ni chiome ewo he patamo ke lajo mo mi la mi. Eja ake ni be fonji fen ashishi fanji shika somo. Ni me ko me dise ni amedugbe keje he mo ke yele mi. Ni ameke pimwe baba o egbula metwile. Nga woi. Shibole a Enumɔ gbomo. Joni bi na Ahwoi. No nye jale. Enumɔ jamo he mo ke yeli suomo hie miamo ke po fe mo se. Wu he mo ke yeli he takpakpale. Mo na no wala le mi. No he huni acha okeba. Ni o jaje mo fefe yodasefo epi ahiele. Mi wo kita Enumɔ ni ha ni bi fia wala le. Ke Kristo Yesu ni ye jaje mo fefe le he odase ye Pontio Pilato yi no le hie. Ake o ye kita le no. Ni pako lo shamoko aka hihe ke ashi wonuncho Yesu Kristo pue mo le mi. No ni no ye lokome ni yo he wale ni ajole. Manche me a manche ke nuncho me anuncho le ba ha abami ye le denche ebe ni samile. Le kome yo na no shinhile ni gbele be mi. Ni ehionla ni anya abenke mi. Gbomoko enako le dan ni enye le na hule. Eno ji wo ke na no he walele. Amen. Ni acheme ni yo jenenle. Wa amekita ni ameka bu amehechon. Ni ameka amehie akafo ni namo ni anye akehe afo no le no. Shimo ameka fo Enumɔ. Mo hu ni ke ni bi fe ha wo baba o aka wo ye mi ngomo le no. Ni amefe eju ni amechomo ni acheme ye ni chumo ekpakpa ami. Amesumo ni hamo amede akpo
amebɔdwetiri ameha mehe ni efe shishito kpakpa eha be ni baabale koni amemo anokwa wala lemi ao Timoteo ni ato awo denle ba moyi no kwa yakayaka sanegba ni buli omo ke yue moe ni be kome ni ja pasa ni lemi ni me kome chon ake ameyo ni amedugbe ke je hemo ke yiri le hele dromo le ke nya hishi amen. Timoteo Klɛŋklɛŋ Wolo ina agbe ne